Biyag Di Tao. Hello, kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sapay kumata di kay tumauma, ngagbuybuyak ka nagdengdengag, kadagiti amin nga uploads. Tigayam yo. Sakbay ti baro manan na drama, makablawa mampay ni Ma'am Imelda Cabang, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Katrina Kasuga, kani Ma'am Immaculada Santos. Katitay-tay nga ro dendenggan ti episode 311. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Mabalin ka di kagsarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitian niya. Apay akanayon kamata na maladaw nga awid. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakas ka din na makijami nga. Sigurado ka kadi iti dayta? Kitwen. Apay, ada pa nagduwa-duwam kanya? Agdamdamag akla ang Charles. Madlaw ko nga minadakkel ti nagbaliwam. Tila madmadlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kahit kon, tagina na. Kumusta kayon ka ni Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama. Kat, anya gay ti kunana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang no da problema. Gaputa ka na yun amaladaw nga gawid. Kat, anya nga iti kunana. Awan ka no nga ti problema, mama. Alagan mo't ngamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidak, mama. Tinasayaat. Surutem iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Hindi ka kumaganat, love. Tagtay-tay mingak lang. Diyak karod mo, no kasano arugyak nga ibagang agsina kamin. Diyak karod mo, no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarom, no maamuan na nga adda babaek. Ay, matuktukan na kung nga gururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang aruden. Mamati ka kumakanyak, love. Promise, sinaak ni Nelly. Marabyan ka kadimanan nga agawid inton malam? Pasensya kan, ngam, wen. Nagawis na kiti barkadak iso amarabyanak manen. Daman-damagat, Charles. Anya dayta? Ay ayatan nakpay ka di. Ne, anya mo tan aklase ti damag dayta? Payasan mo sungbatan. Amok, kan marik na kasana kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapusom. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige. Agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko. Nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinuot ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngamti mo la kayat nga aklunan kanyak. Ket, anyat ti kayat mamapasama kita. Agdarom ka? Anyang agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten may saan kayo ang nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awata mon asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mon ngay kamat ti bagim kan kwa na? Kita amat ngamin ti tsura may ti tsurak. Mas dawak no niya ti kinayat kan ni Charles? Nailawanak lang kan kwa na, love. Ang sikat ti ay ayatak itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka pagtatapunan, Charles? Napanag na ka akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso akanayon amaladaw nga agawid. Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, mama. Agabrodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam, kanti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laangan. Dayta ti wagas.
tapno makalipatak. Oh, anakan ka nga runday tanak. Kan agan-anad ka kumakanayon. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka. Adak, tapno ala ko namin na badbadok. Nasayat man to pumanaw kan. Total, adamot ten na pintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang mawanan ti maramida. Kaputasaan ako na naragsak iti denam. Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan ako nakayat? Saan ka maten akayat? Nasayat mat. Tapno saan ako naparigatan. Alang rod, irubwat kon, nagitibadbadok. Naimbag mata, ta pinalubusan na kati asawa, love. Awanan ti maramidan na. Amo nang aminin ajak ay ayatan. Kasano nga ruad, dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naadak. Ay na, siya kung ti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukodan kan, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata kong ti panangluko kanyak ti asawak. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kong ti agnaad dito'y mama. Kat no'y palubos ti apo. Kayat yung kading halaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan ah! Kayat ko ti umay di tapagilian gayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsyak adumtang tumatlaang day tagon daway. Ay, talaga gayam, nga kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat, no kasano ti panagayat ko kan ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pay laangay nga addaanan iti asawa ti pinilim. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasar? Ay, nauray pay. Agdandan kasarlangan ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaruba kakit nga rod kan best friend ka, ngam saan mat gayam. Ay na, gaputadakas nga rutin naramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka. Napadasak nga minan dayta. Iso abalagan ka, girl. Gayam ka. Iso adyak kaya't ama isagmak ka. Nagsinada nga rodan iti asawa na. Iso mabalin ka di. Kidawak ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid aki di probinsya minton bigat, love. Ada si kaswak. Papaya bandak namin da papakan dagiti kakapsat ko. Apay ka no, love? Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakapsat. Kat masapol ka nung ada kami amin. Kaano nga rin tisangpat mo? Diyak pa'y maiba ka, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, aganad ka nga rod. Hello, love? Kumusta, love? Saan kayo pa'y kadiyan nalpasan nagtutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga rod, love. Ay, mailiwakon kang ka. Anya? May salarabi nga wanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man among ka diya may sa oras lang nga di ka makita. Kat kailiw kan. Bulaan nak manen. Agpaiso ti bagbagak. Kailiw ko di kinapintas mo. Alang nga roden, tagrubata kon. Urayan na kon, love. Ay, Charles! Nabuyam tinay padamag iti TV. Anya dajay, Dennis? Ada na disgrasya, Bas! Kat may sa tinaga ni Mike anang ko anakalugan iti Bas. Intaray da ka nun di ospital. Anya? Kat
Anya pa ilang tiraramidem. Sa dinong ospital tinangitaraenda ka ni Miles. Sumurot ka kanya. Mapantay yung ospital nga imbaga, daanan niya panandakin ko, ana. Ay na, grabe, tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kang ropa na. Kasla saan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa ilapuot na. Nagkasang mo tan dahito napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makapuot igayam ko. Nagkutitiramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala nga pa iso eh. Ay, aday ta, agmulagatan. Anya ka di tinapasama kanyak. Apay ang nagututin pero bagik. Nadisgrasya tiba sa nagluganan nyo, Miles. Tirupak. Apay ang naut-ut. Di mo igamanti adu ada itirupam. Anya titsura kitan. Nadadaal ka din tirupak. Saan kumaday tati panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede serbina nagkalasatag. Nunaladak matan. Manipod na gawid ta dito yung apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupam. Saan mo na nagaw-awid? Asino man nga minti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan nga pa iti itsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak. Huh? Dahito yan ti Carmack, Dennis. Saan na day tati panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanyak, ada akla taagayam mo. Di ka pinanpanawan. Agyaman at launay gayam. Agyaman na gaputi pa na nga sa sikasum kanyak. Ay na, awan ang yaman na gayam. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangan dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito'y ayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balaya paggigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asar kan dito'y trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronakit masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama, saan ko ngayon bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner ti nakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ni Charles. Tani dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa kanak para kan kanak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta napintas, agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan tugay, aman apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag tipos ni Charles. Adan sa balya ka dandan nana. Ala, saan ko man nga agsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulat tamo ti karmana, ah? Mariknak itan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kankwana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita, siya kunti kas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapatag, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulat ta dumteng alalaki, ang mga yat kang kaitinapod no. Nga oray kas tati itsuram. Awanan day ti panunod ko.
Aklo na kun ngawanan mangayat kanya, gapoy tikas ti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tong palbiyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalintumit lang ang naragsak ti biyag mo. Uwan, Dennis. Aramatak lang ang tintad ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbi kan kuana. Mabit lang. Naimbag nga oras mo, Miles. Ha? Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ha? Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, dinasay at sumra ka man pay. Di taon nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Di babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalitan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Agim saan na may subli ti langak. Nagpakita ka, takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gaputa pinanawan ka, di kasta tinapasamak ka. Ay, pinanawan na kakadimot ng tikadandan nam ita? Oo na, gaputa kasto yung titsurak. Kanay katak pa yan iti trabaho. Ay, awan kanya kung tinaramid mo. Napakawan kan. Kat timakunak. Ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong adadan iti inana jabrod. Ket adan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di. Ay, imbag pa'y nga rod ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na? Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan titunggal may sa kadata. Ingkarik namin itibagik ajakon makirelasyon pa'y. Kan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik ajakon makisinnublian pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsardang alugan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inaman na balot, Manong. Nelly? Ha? Amonak? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ha? Ala, sika ka din nagpaiso dayta, Charles. Apay, naan ano tarupam? Atid duga sa laysayan, Nelly. Ha? Aywan gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talong anak me. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman ak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapo iti panang pasakit ko kan ka, edi. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alan, balkuta mong tibalot agat gatangag. Takanan minto ni Jabalay. Sige, ato yun, Sinobrak iti maysa, Nelly. Ala, thank you nga rod, O, ato'y matibayad ko. Kukwa mong ti sukli.
Ala, nagaluti sukli na dahito eh. It's okay. Go, come on, Charles. Sige, patuloyan, Min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Aya-ayak man ang tibagik. Gapoy ti makit-kita kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitak. Gapoy ti panang loko. Kan panang isukat ko kan ko anay di. Ti babae a pinang namnamak itawan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa ta babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko, pakawanan na kumak. Nalakatimang pasakit iti padataw, ngam narigat agapit iti bunga ti dakes nga aramid. Alang kagayam di tan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Kabsat Angelo. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless!